Eje n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Murigaria wa Ensoko TV, karibu sana. Nigora sechinga kia SMS ya mayakuru wa Ensoko chinsa isa twasobot kobiga we 30 na rimwe ritkorio mweri okegima somo itini wa 5 na kabere mwaka bwe chirubere 25 na monchenkoro kwa Clinton Ndigi asiri bagari timu ngima gonkonya kurwa studio ya kabere twakwariganira tusanga sobwa mari aene kiwe asensemo ya mayakuru Ensoko nabiga asensemo ya kabere butuko bwarira mwanchu murigaria tukukunyura ntubwate nkwane ya bene asetura chiko sanga no mogeni to ase studio Patrick Lumumba uyu rumwana siasa umonchoria na boigore neganga yogochekorie kergo kyo jumba asensemo ya bunge ya Kitutu Chache South kutoka ase county ya Kisii asobo tukobwara tura chiko murekera mange ayonengeta magendro na boigo baraiboge siasa kurorongorwa gusi ne banense ya Kenya sanga na intugetera ase mitandao itoyekerero Facebook na YouTube na Ensoko TV asase mitandao ya nebuna Clinton Ndigi mesema yakuru Ensoko chinsa isato achakira ba. Karibu sana mwanchu murigaria abona tuko Karibu sana mwanchu murigaria tukosaba kwabira somo chando yo wedio ginachika uko manyoro botiro kubwatia nigo bono abarai abo bakwa okoboko eserikali nigo bamuchiro murai wiki amagia DCP muskerega digashagwa asibago tebanga nigo akomochu murai wense kubwatekana nenkwana ya yabwatu geteri tukori goro yokoroberia ankyo yense bagokwana ritkori yarera somo igabugo changira chikwaya chikanisa au imeye skulu ya Nyambaria igotoka ase bunge ya Kitutu Masabe county ya Nyamira nigo bono abarai yabo bamuchire nsemeria yo kwameria serikali asogo tatwari agenda yoko mokonyo mwananchi Murikito Steven Nyarikia Mbonde na mange Nasumo yegabu gosira chikwaya se county ya Nyamira oyora wa no muteni w'abasubati Nyamira omoske rusha mumanyi azaba wekiranwa na barai bagosira serikali ya Kenya. Wanakwaya wetu mmewapatia shilingi milioni 1. Aiga omoteni wabari abange ase bunge ya Senate omoseneta Aaron Cheruhot omochebo kongo bari babere bakomochia serikali hanemo na sekirenga keria kyomoske William Ruto abwatogeta bugoro yo kwandra igoro ya Vision 2060. Ninyi mnajua katika taifa la Kenya kwa sasa kuna mjadala, kuna watu wanamfanyia rais kesi kubwa sana, kuna watu wanatukana rais, kuna watu wanaambia rais Ruto must go, kuna wenye wanamuita Kasongo, na kwa sababu makosa yake ati ni kwa sababu wamesema Kenya zote lazima tuwe sawa. Asensemo y'omubungo West Mogrango Moske Steven Mogaka nigekerekia mochiri rigati gashawa omontoria litukoritangania atachete gusiga nekeraseri gukorwa serikali igato barerete buna ntuto ageti kuragaria agatobagerana tubwatishe agaria akanga ntoe kuchipara ntoe kuchistima ntoe kumache ere sababu ngwake ro mheshimiwa Jerusha Mumanyi nga asante sana mama county
asogotogoria amaiso kurigireria asamari ya Kenya ari tosombera abantu baitu na barabari amari ya Kenya omukonyi w'omurai bwense Moske Faruk Kibet ekerekia atebirenganire buya batige kubwatia chingwana chiabaria bakubekana gosegeta bokabira iga Kenya. Hatutaki yule mtu mkabila alifukuzwa bunge atembee akisurura. Tumemwachia kazi moja tu, aishi huko kwa Nyororo. Unasikia? Aishi wapi? Kwa Nyororo. Mimi nasikia watu wanasema wa Munyoro, hakuna kitu kama wa Munyoro, anaitwa kwa Nyororo. Ashindwe ama asishindwe. Gati ya barayi baikira no moyego yuniga kerekyo batebirenganire buya gusi esokie na gosira omurai bwense Moske William Ruto. Ngaina na tobe komo gusi asegurugura incheta jerusha na abande twangire yotokobe komo gusi asembure gotwa togosimeke bintu byama mondo kyo mubulate domo koboko yando dara tuta ya William Ruto bana bilaro na buyendo tawara mbe motere Ruto tuta iye nenkwana yomuriki botambe hase wizara y'oborendi bwaime Moske Raymond Omoro. Mheshimiwa Momanyi, ni vizuri hapa Nyamira hatujakuwa na tatizo la criminal gangs ama vijana ama watu wauni ambao wanahatarisha maisha ya wakaaji wa Nyamira County, na ni mfano mzuri. Ningependa kaunti zingine ama sehemu zingine za taifa ziige. Steven Nyarike Mbonde, Ensoko TV, Nyambaria, Kitutu Masaba, kaunti ya Nyamira. Tuguska usemo ncho muregeria soroboti ronde ritukeri muri okaria etire maiga yo murai bwense ya Kenya William Ruto korwa enkwana yae gochia asense buna ebitambokero biria bekire gochakwana kya ense yeimukire asegeka kimiaka ene korwa asoa oborai ase enkwana yae nigo bono murai bwense arorokanete gotogia oborai bwaye obobwa atabire nigo bono bwaene kire abamenyi be county ya Nairobi hegati yabo baina cheire enamba yogo tukute bosene enamba yoko ene kyabuna gotugutera barare hemeroberio au hetariko bakonya na kubwateria heri ekobagenderia muri Kitolinet Nyambane na Mange. Rais William Samoei Ruto ame acknowledge kuwa Vision 2030 haipo tena. Na mimi nilijua Rais William Samoei Ruto angefikisha ndoto ya Vision 2030 kwa sababu hakukuwa na any blueprint ya Vision 2030. Moise koligereria ensemo yo kwagacha chinyomba chiamagoria inse orosiri chinyomba chinyinge mono Kenya iga ne chinyomba chekerago chiagacha nigo chigo create chigasiasa asabasai ase chifundi for the 40 minutes naisa hanzete mwane koligereria TV ande gotegera umurai bwense enaiwethe chigende ngachi hearsay chi story chabunwasi choka. Ebyo nebirengererio bya egati y'abananchi be county ya Nairobi kubwatekana n'enkwana y'omurai bwense William Ruto eyo abwatogete ritkore gorobotuko kubwatekana n'ebitambokero ense ya Kenya yairire korwa asoa ase obugambi. The decisions we make today will determine whether our constitution becomes the greatest instrument of our national transformation in our history or the greatest opportunity we missed. Na naambia wa Kenya wakuwe wakisikiza Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua alituambia statement before Ruto akuja tupatie briefing. Akisema ati Ruto anataka postpone kitu kifike Vision 2060. igomara ibwenso temire ligereri for example egeti ya Atalanta Stadium negetie kanene ase East and Central Africa kerenga ine Stamford Bridge eriera bo Ingereza. Hakuna investor anaweza kuja katika nchi yetu ya Kenya kama vijana badala ya kupoa kazi wamejiriwa kukua goons. Kila mahali unaona tu goons. Au magoons wameingia hadi kwa makanisa. Inabidi hadi makanisa zinafungwa na makanisa zilikuwa zina provide makazi. Oise korigereria engakia soeto bogambi ni gaba mura bari bakaimokiri chisuguri bakaandamanire kere wiki
bakobona chiduka abantu bagoitwa bakwa ejo ya magendero lakini korwasoa obotoerero bwasoire ukabila ya asirire omonto bwate ukabila bono no mongwano gachagwa gukwana kurwa ase omochio Nairobi nigo batuomanire ebirengererio ase egati yabo bancheranire n'enkwana y'omurai bwense na goteba oretire amagenderero nabo igo abande batuguteirare enkwana eyo egento muna abakenya tutagete emyaka ene ose emyaka 5 omweshime William Samoei Ruto abeire kerogo agosangeri 4 trillion kero mwaka every financial year 4 times 5 that is 20 trillion osabiro mukopo 4 trillion that is 24 trillion Russia mangane wakane mesara then 2 trillion 10 trillion nka ye ile 14 trillion chibesi abananchi ba Kenya uchumi ya country ya Kenya konyora ya salekire ekeromora iwense omoske Dr. William Ruto aire tobogambi batibono igoise korigere no nyene dora ekeroko ye wekane shilingi ya Kenya ya beire ya tuwara chinguru china ne mono shilingi ya Kenya ya beire kebwata chinguru china ne mono igo na kingo tanga omora iwense otemire oise korigere ya sector yobwagachi orosiri chipara moroche epale lya kwanete ya North Kenya oyero abamenyi abo baruro koboria gochia ase abarai bande bage siasa nabo igo abakenya kubwaterana na kwenekia Ruto nkogenda nka ase obochori bore bosio mtu yote atapatikana kwa mkutano ya William Samoei Ruto. Sifuna ndugu yangu ukijaribu kukaa mita 100 karibu na Ruto siku hiyo ndo mambo yako inaisha. We as the people of Kenya tuarosire nobokora umheshimiwa William Samoei Ruto. So abakenya twende kubwaterana na litro konye ense yetu ya Kenya. Abantu baganya gonjoka na ngaba batonga agenda ino nereri. Agenda number 1 Kasongo must go. Ngoripoteria Ensoko TV kurwa ase omochio Nairobi erietariane Linet Nyambane. Mwana murikito Linet Nyambane tugosuka bosio mwancho murigeria maiga yensemo yugo sangeria bango mie county ya Kisii kobana Mbeya Masachi county chonsi aso sangeria ebango aso mwaka bwechirubere 25 uchirubere 25 nemo niko litkoria rero mukonyi bo mugavana bwe county yo Muskelija Obebo anyara kobaga konekia okumerana na barabu asensemo yokoena na amaigerio yabaremi ya ATC imyo muchubo songo nakobaira riambo ya semeroberio yo bagendrete konekia nakobasegeta bagendra no mokyoyo murikito Pethuel Machini na mange Magiga yensemo yo gusangirira bango ime county ya Kisii gutangana county chonse 45 na ibiro mwako yetawe chibesa Hold up! Good evening, Your Excellency. Nicholas Kuderero omukonyi bo mugavana bwe county ya Kisii Muskelija Obebo banyako umerana barabu erigo itona chinchere cyoko gendra koba na Mbeyemo iga se ATC hall ntwale ngara rero litukolia lya chuma kurigererie gas twakora ase ogo collect ebango yeito ase county ya Kisii munyore omwaka oria into twatangana asokorosie nibeyo yebango toronga own source revenue tutwatangana Kenya ngima ase county 47 na nento no gosemerio konene ngango tangana tuli ingitogo twara litukumuneri twatwara moyegore ngenje yiga no yo appreciate na kwereria abantu baito nga asante kwa kazi nzuri hawa watu wote mnaohusika na mambo ya revenue mwakorire tokumeneka kimuneka mwaka osiekirwo gochigwanza twamena twateba nimbu yamona segasi yakoregete yo kurigie bangiyo Korengana no Obebo nigo bakwirania mbya sobugambi bwayo mo governor Simba Arati obo kubwaterania keroyo mo asokonyore kerengo kiguru kebango na gwikirania merobere ya magendra se county ya Kisii igasi yakorune nene etukolingo obugambi obusere bwa Paul Simba Arati wagari gasi yakorekire na gutanga na Kenya ngima ase njo obusere obu abakorie merimo bale na intwe muno mo minister of finance mo chief of soye ki director jiaye na bonsi abakorosie bangi na koherenta bakorire gasi nene ase intwe mune serikali ya Simba otwanga twari kobanyoraga iga tubene ngambu ya mono na gigima tobarerio koboko kuya kobatebimbu ya mono
naenda nkyo mokoro bya gwetania bange yato iresiko yato konye gukora ibintu ebinge kigasi kinyinge mwaro ibintu bigokorekana amabere abana nkonyubare kibasa ri mwakirorire ebira gita rosiri kipara factory agrogora ye ubi ya gwene ire kyande ye 10 obisi ye ito ya dikora noera ebintu ebyonsi obigokorekana nga asenge yitwaro siri kibesange korwasi kiritokegwa ne kinde tokorose korwasi okorosia ebango yito kugwenera negiganje gitukie bango kobekinge asibona tebire na mangana yo gukinwe birogo kwa abakuri emirimo abo nigokora basinchira yo bwene no bwasi oku transfers yecho is one technique, ni njia moja ya kuhakikisha kwamba watu wameweka mahali wanaweza na wanatosha ili revenue iweze kuenda juu. Na mambo ya promotions, serikali ya Simba mkumbuke mwaka jana iliweza mwaka juzi iliweza kuangalia mambo yote ya promotions. Wale wote walikuwa wamesumbuka miaka mingi katika viwango fulani katika civil service, governor alipatia wao promotions karibu wote, na wale waliosalia walibaatigarete something will be done. Kwa hivyo promotions will be fair, hakuna mambo ya kuruka, hakuna mambo ya kuhonga, hakuna mambo ya kucheza. It shall be fair na it shall be felt. Hakuna mtu anatakiwa kusurutishwa ama kujaribu kuambia atafuta pesa aweze kupatiwa promotion. Ripoti ya Ensoko TV kuroga ATC me county ya Kisii Chepethuel Machin. Una njira ya mo yo ikirania okubwaterana egatia serikali ya county ya Kisii hamonense ya India hase amangana ao egatia abo bolemi chisemi obochenu okoyo kwerigana riegware nigoritikuria rero mugavana bwa county ya Kisii Simba Arati akoro kubwatana hamono mu commissioner monene kuru asense ya India gocha Kenya Adash Soika imeyabisia ime muchobo songo na gukwandra igoro yo kubwaterana ko. I want to take this opportunity to welcome the Ambassador, High Commissioner to India, who came to pay a courtesy call to my office this afternoon. We've had a lengthy discussion with His Excellency, High Commissioner, in many fields, and we have shared what exactly is there in Kisii. This is his first time to be in Kisii here. Therefore, and he has told us so many of fields that we can cooperate. We're looking forward, and we're joined again with the, there are Indians, Kisii Indians, who have been here for long. Some of the faces you are seeing around. Therefore, who joined with us, and the High Commissioner will be here today and tomorrow, want to see what South Mugrango is doing. And I can see the area, Honorable Member of Tabaka is here. He's going to take him there to see what we are doing there. But we discussed along many fields on health, agriculture, on issues of waste management, and many other things that he will be able to highlight. His Excellency the Governor, for a very warm welcome. India-Kenya relationship is historically very strong, and when I come to different counties, and particularly in Kisii, I can see the very strong bonds reflected in the Kisii Indians, as the Governor mentioned. We did discuss a lot of issues which the Governor also mentioned, ranging from education, health, agriculture and agro-processing, and how to attract more Indian investments in a county which is very forward-looking. I have heard about what the Governor has been doing in this county, and I am sure that with his keen encouragement and facilitation, there would be Indian investors who will be looking at Kisii very positively. We already have some of Indian origin people who have invested in Kisii and become the backbone of Kisii. We want to see greater, stronger ties between India and Kisii, and therefore between India and Kisii.
Mwaziri boburendi bw'emeyense Kipchumba Murkomen oenekeire abakenya oburendi bwoisaine asoboriki b'abanyanyimba bange abo barache kubeka oburendi chinsemo ao aiga Kenya kagokwanekero ky'omoiga oenekigwa ase esukuru ya Kagiri ekaunti ya Embu omochire abarayi bari bagoteba buna mbache kwebekera oburendi barabwo abanyene ase okoriga ebyombe by'abasae nakobakana herinde babanekeria oburendi ukurire engane iyo ase gotebire buna niga serikali tari gochigwanchirana ebyombe by'obosari abigo bosagani imense. Pia kuna mambo ya police strength. Wengi wenu wamesema muongezee askari hapa, mtuongezee askari pale. Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba tutaongeza hao askari kwa sababu rais alitupatia ruhusa mwaka jana tukarecruit polisi 10,000 na sasa wanafusu kwa mwezi moja. Wakifusu tutakuwa na strength ya kutosha kuhakikisha kwamba tumestrengthen ile police stations zetu yenye tuko nazo. Wakati tunafanya siasa yetu tuache mambo ya kutumia goons. Hakuna haja, naomba wanasiasa wote, kuna haja kutafuta goons na kusema tuta recruit vijana. Kuna mwingine anaongea hapa ati vijana wa Mount Kenya, nataka nyinyi mjitokeze tukuje tulinde sijui nini. Kenya, watu wa Mount Kenya wamelipa ushuru, watoto wa Mount Kenya wako kwa National Police Service kama watoto wa Kenya mzima. Hakuna mwananchi hapa anafaa kushika rungu ama crude weapons kufanya violence kwa mkutano yoyote, na hatutakubali. Nikiwa Embu hapa, nikiwa Nairobi, nikiwa Mombasa, hakuna sehemu ya Kenya tutakubali mwananchi wa kawaida ama mwanasiasa kuchukua rungu ati anaenda kujichunga, ati kuchunga polling station, ati kuchunga mwanasiasa. All goons. Na Inspector General of Police Douglas Kanja ameanza kazi tayari, na napongeza National Police Service kwa sababu ile mikutano imefanyika the last 2 weekends. Sijaona goon yoyote akilete shida kwa mikutano yote. Na tutaendelea na mtu yoyote mwenye ata recruit vijana kwa mambo ya violence. We will come for you and we will also deal with the people whom you are going to recruit wenye wanataka kusumbua wananchi. Tunataka every part of Kenya, and there is no exclusive place. Nikiwa hapa Mount Kenya, there is no preserved community that is supposed to be using goons when other places police officers are taking charge. Every place of Kenya needs to be protected. Haijalishi ni pande gani ya Kenya. Kila mtu anafaa kupewa security ambayo inatoshana na yeye ili kusonga mbele. Toska wasio mwancho morigereria mujumbe wense moye bunge ya Bomachoge borabu Mheshimiwa Obadia Barongo igori tukoria rero haikirana ase skuru ya maegerio y'obwarimu ya Kenyanya na koigora ase nchira ya bene chinyomba cy'oboraro chia baiseke na boigo ensemeria yokora skuru yo Muske Barongo niko bona arire ira yogochia kubwata cia college yo heri gukine birengo byo chisemi ase ensemeyo boigo nigo harwa ogochika ogochia kwene kya kubwata cia college yo gukina ase ebirengo muri kita Polinari Sakama namange bunenchera ya muyugusira chisemi ase bunge ya Bomachoge borabu nigo mujumbe bwe bunge y'Obadia Barongo litukolia rero aigora bwene chinyomba cy'oboraro cya baiseke ase kore cya maegeri y'obwarimu ya Kenyanya na boigo ya administration block rero nigo twachaga Kenyanya Teachers Training College ase oko igora administration block yere magaito enyombe mosegoso aime na mogwanchangaga omo principal yo Naftali Nyang'iti amo no mo board chairman yo Dr. Machuki bakorire gasi ere ya maana sana tugwente ko bakerambu ya mono ase gasi bakorire ga erengia nande korumo ino maga yenyombe ntwa igora hostel ya renge abana abaiseke naso ahimenero re hostel yeyo ere hostel engia mono ere very spacious. Barongo ninga atebire buna inse y'obugambi bwa enero mujumbo mutangani gusira chisemi cyekore chiyo korumagega obisi yo mujumbe tenyare tiko support college no obisi yo mujumbo Obadia Barongo nero ya nyarire kobeko koboko kwoko konya nande manyabantu ba minto to gukora igo asege pindi egetangani timanye tinga abantu baminto museko tomenda chingaki mangana kitoranyare gukora ase skuru lakini igontagete ko bashua igontagete ko bashua ngatose ko gendera style yeye no nyene college in future mantu kabosio nabo togocha gosaba
elinde ebe upgraded echeko banonyene university. Boigo niga bulira bananchi kwenekya buna ngusira barabara ibabo iliko basegeta gokora amagenderero. Anda bantu baminto mumanyeterende buna abagambi baino egento baranyare kogani kurwase mole na masabo nakogendera gotusira elinde togenda gutwara moral no moyo bo koraki bokogendera nara yuna bwate ntegete gotebie body mbuya mone body to bwate ga Kenya TTC gere body ere very competent to bwate chi professor istatoma aba kabaito kurwe Kenyoro membarega no mongena osiemo no arega momo manyete e body erega abantu baminto ngosaba mogendere konya amaguru mogende konye support nero morokyo monene bwe college yo amono munyakirogoe baira chinga kicha soko mwakiro mojumbe barongo mbuya mono asogo sirokwo. I want to take this opportunity to thank God for giving us the opportunity today to be with our area member of parliament who has done commendably well to all commission our female hostel with a capacity of 500 students. It is a one-storied building, and we want to thank God for that opportunity that we've been given. Then he has also commissioned our administration block, a modern administration block. That we have been struggling to bring up. We have done the best, and we want to thank Mheshimiwa. My special request, let us support Mheshimiwa and his team so that we can continue delivering. Ko reporter geta seni ya Nsoko TV nchere tanapo Rinaris kama Mwancho murigeria habuno tuwika homwerio asuko kumanyaria nekiwe kurwa semesa ya maiya kurwa Nsoko chinsa isatu asubo tukobwara rombi yamana soko sanganito kurende ngo gosaba tonyara koba ko sukari asengencha se kagetare getambe ngo swatura senkwana ito ya beno botukobwarero asetura che usangano maganito oyonkomanywa oikira se studio hasense meria yo kwari abagani Vesco no omweshimiwa Patrick Lumumba oyo hore omora ikurwa sorongo rwagusi na boigo oreneganga yokorie kerogo kyobo jumbe ase ensemo ye bunge ya Kitutu Chache South gotoka se county ya Kisii. Mheshimiwa Patrick Lumumba no arase studio ase turache gusanga mange ayo akomorikiro bora ibwage siasa na boigo ariagendreta sensemo ya magendro na boigo tunyara ko batoko kwandra enkwana yo mora ibwense heyo aruto botukobo kira rero henyurenga Mheshimiwa Patrick Lumumba no mubwatani bwekyama kia UDA igoto mari bori riago mwancho morigeria toma he ujumbe yago kerengero kiaga se mitandao itekerero Facebook na YouTube Nsoko TV mitandao ya nebuna Clinton ndigi na bwege namba ito yesi 0788 6 maragata no mwerio obeke isato toskare. Eye ne Nsoko TV oboroso bumugusi ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengenchao nigo tokorosia na koni chibetiri uratumia singa kichonsi chibetiri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuro. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat.
ebagoteba ngo yogoseka omwerio nero goseka buya maiga yokonyora mang'ana mange korwa asegeteseni kiao sigetegia Ensoko TV bonigo yaikirenga kingo koreta ng'anya sae nigo ndakoretero murobiri kurkunga amegerio yebebelia murobiri nigo ndaorete amuna basomba banyasae abu Australia ko batukwegera lingana sobwagare nantalia yoka nonyora matera noena masabo noborori ntunyare koba tokurwa ayankira lituko liye sabato liye abande bagotebanga Jumamos abande batebanga Saturday chinsa ikomirebere chamambia ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga n'abasomba banyasaye ntokoretere umurubiri bweleso seseni kijiji wakagoroka wakamua sasa kitakachozaliwa tutanyonyesha Raita watirana na inche kira ritkorie iki gochakira chinsa yenye chia butuko ukorentera chisenema morero Fei kukumbuka hiyo story akaona kuliko apige mwanajeshi mwenzake risasi warishambulia miti akelani walipiga miti risasi onye toikerenetie toba na mechandende omoiroro no toke kira ritko lyomukubio gose Jumapili cheki kurushiwa mawe hapa kiteknoloji cheki ndio hiyo mawe inakuja we shalala alafu kuzungurutushwa sasa hapa kimasomo jibambe na Ensoko TV kwani rada ni ya DJ Fish.